Reka twongere tubasuhuze mwe mwese mudahwema kugenda mukurikirana ibiganiro bya TGP Trend. Twizere ko mumeze neza cyane. Ni tariki ya 5 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, turi ku munsi wo kwa gatanu usatira weekend. Reka twongere tubasuhuze, twizere ko ibintu bikomeje kuba amahoro cyane. Nanone turacyabashimira cyane kudahwema kugenda mudukurikirana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bindi biganiro byacu tugenda tubagezaho kuri TGP Trend. Twizere ko ibintu ari amahoro cyane. N'uyu munsi rero nagarutse kubagezaho andi makuru y'imikino arimo aragenda avugwa mu isi ya siporo igiye itandukanye. Imikino irimo iragenda iba hirya no hino ku isi, haba muri Afurika barimo barashaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, no ku mugabane w'Iburayi barimo barakina imikino ya qualification yo gushaka euro, yo gushaka kuzerekeza mu gikombe cy'Uburayi. Muri Amerika y'Epfo barimo barakina nabo imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ubona ko imikino y'ibihugu ariyo ikomeje kugenda yiganza muri iyi minsi, nyuma y'uko amaklebe atakirimo gukina kubera ko abakinnyi bayo baba barerekeje mu ma ekipe y'ibihugu byabo kugenda babafasha nabo bareba uko bimeze. Reka rero nk'ibisanzwe amakuru yacu yo kuri wa gatanu tuyahere hano mu Rwanda, aho ikipe ya duhere mu ekipe y'igihugu Amavubi, bamwita perezida wa Ferwafa Shema Maboko Fabrice, ku munsi w'ejo yabashije kuba yaganira n'abakinnyi bagiye batandukanye bari kumwe hariya mu gihugu cya Nigeria n'ubundi mu mujyi wa Uyo, aho barimo baragenda bitegura imikino y'igikombe cy'isi cya 2026. Ubwo ni gushaka itike ku munsi w'ejo. Rero murabizi ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi guhera ku saa 12 hariya mu mujyi wa Uyo mu gihugu cya Nigeria bazaba bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles kuhera ku saa 12 rero ku munsi w'ejo ku wa gatandatu. Mu ijoro ryarerike rero yo ku wa kane, Shema Fabrice uheruka gutorerwa kuyobora Ferwafa n'ubundi yaraye aganiriye n'aba basore b'ikipe y'igihugu Amavubi uko ari 24 ndetse n'abatoza babo baganiriye. Yababwiye yuko rero kimwe mu bintu yababwiye by'ingenzi nuko bagiye kwishyurwa amafaranga ikirame ry'umupira w'amaguru Ferwafa ryari ribabereyemo angana na miliyoni 75 z'amanyarwanda. Ni ukuvuga yuko mbere yuko bajya mu kibuga ku munsi w'ejo, Fabrice rwose yababwiye yuko bagiye kuba bakwishyurwa miliyoni 75 z'ibirarane bari baberewemo n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, by'umwihariko ku mukino prime zo ku mukino banganyijemo na Lesotho hano i Kigali, ndetse n'andi mafaranga y'ingendo bagiye bakoresha ataragiye yishyurwa. Murabizi ko hagiye havugwa yuko manda isojwe yari yobowe na Munyantwari Alphonse hari amafaranga menshi yari ibereyemo aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'abatoza. Ubona yuko rero ngo bagiye kuba babishyura baba bakinnyi baba batoza, bagiye kuba bahabwa amafaranga yabo mbere yuko bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles. Ikaba ari motivation ikomeye. Uyababwiye yuko kandi nibaramuka banatsinze ikipe y'igihugu ya Nigeria bashobora kuhabwa andi mafaranga menshi y'agahimbaza musyi, nyuma yuko baba bamaze n'ubundi gutsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria. Bazaba bakina ku munsi w'ejo ku wa gatandatu guhera saa 12. Murabyibuka ko ikipe y'igihugu Amavubi ubwiheruka mu gihugu cya Nigeria yabatsinze ibitego 2-1. Mwumva yuko rero ikipe y'igihugu Amavubi ikunze kwitwara neza imbere y'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ni ugutegereza tukareba ku munsi w'ejo aba basore ba Adela Murish
uko bazaba bitwara kuri umunsi w'ejo kwa gatandatu. Bazava muri Nigeria berekeza mu gihugu cya South Africa gukina n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Azaba ari ku munsi wa munani unasoza, ubona yuko azaba ari ibicika. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ni ukureba nubwo amahirwe ari make yo kwerekeza mu gikombe cy'isi cya 2026, ariko amahirwe aracyahari dore ko baherereye mu itsinda C, aho ikipe y'igihugu ya South Africa iriyoboye n'amanota 13. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri ni ya kabiri n'amanota 8, banganya n'ikipe y'igihugu ya Benin. Nigeria ifite 7 mu gihe Lesotho ifite 6, mu gihe ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ifite amanota agera kuri 4 yonyine. Wumva yuko ikipe y'igihugu Rwanda iri ku mwanya wa kabiri. Reka amakuru yacu y'imikino tuhita tuyerekeza muri ekipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR Football Club yamaze gutandukana n'umunyegana Richmond Lamptey, umukinnyi ukina hagati mu kibuga. Bakaba bamaze gutandukana rero, uyu munyegana akaba agiye kwerekeza mu ikipe ya El Ittihad yo mu gihugu cya Libya. Bamaze kurangira, uyu musore yarajyanye n'ikipe ya APR mu gihugu cya Tanzania, aho bari gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup. Akaba yamaze kugaruka hano mu Rwanda, pakinga utuntu twe twose rwose yerekeza mu gihugu cya Nigeria, mu gihugu cya Libya mu ikipe ya Al Ittihad. Ntabwo amafaranga yaguzwe uyu musore yigeze amenyekana, nkuko bisanzwe ikipe ya APR idakunda gushyira ibintu byayo hanze. Uyu musore n'ubundi bivuga ko ari nawe mukinnyi muri 2023 bwazaga mu ikipe ya APR avuye mu gihugu cya Ghana. N'ubundi yari nawe mukinnyi wari waguzwe amafaranga menshi agera ku 150 by'amadolari. Uyu musore rero wari witezweho ibintu byinshi cyane mu ikipe ya APR, ariko akaza kubura umwanya, byakaba byarangiye asohotse muri ekipe ya APR. Amakuru ahari aravuga yuko uyu musore ashobora kuba yaguzwe 50,000 by'amadolari, dore ko yari asigaje umwaka umwe muri ekipe ya APR Football Club. Akaba ari uko byagenze rero kuri Richmond Lamptey, umunyegana ugomba kwerekeza mu ikipe ya Al Ittihad mu gihugu cya Libya nyuma yo kubura umwanya wo gukina muri ekipe ya APR Football Club. Reka rero amakuru yacu y'imikino twihuta cyane, tuhita tuva hano mu Rwanda twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi tutarajya ku mugabane w'i Burayi, reka twerekeze ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika nta kindi kirimo kiragenda kivugwa usibye imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera n'ubundi umwaka utaha muri Mexique, Amerika ndetse na Canada. Ikipe y'igihugu ya Angola ni mu itsinda D yatsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Libya igitego 1-0. Ikipe y'igihugu ya Mauritania yatsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde ibitego 2-0. Ikipe y'igihugu ya Cameroon ya Brian Mbeumo ndetse na Andre Onana yatsindaga ikipe y'igihugu ya Eswatini ibitego 3 byose 0. Mu itsinda G, Algeria yatsindaga Botswana 3-1. Mu itsinda H, Sao Tome Principe yatsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Equatorial Guinea ibitego 3-2. Muri itsinda kandi muri iryo tsinda ikipe y'igihugu ya Tunisia yatsindaga ikipe y'igihugu ya Liberia ibitego 3-0. Mu itsinda mu ikipe y'igihugu ya Chad yanganya n'ikipe y'igihugu ya Ghana igitego 1-1. Madagascar yatsindaga ikipe y'igihugu ya Central Africa ibitego 2-0. Mu gihe ikipe y'igihugu ya Mali yatsindaga ikipe y'igihugu ya Comoros ibitego bigera kuri 3 byose 0. Uyu munsi kandi nabwo hari indi mikino iri buze kugenda igaruka, nkaho mu itsinda A bari buze gukina ku isaha 12 Djibouti na Burkina Faso, saa 3 Egypt na Ethiopia baraza kuba bakina. Mu itsinda B kandi South Sudan iraza gukina na Congo.